Ke estimate committee jong ke Meghalaya Legislative Assembly menta kesengi ke khat pratrik nailar kalalej ban Jurip Ïaki Jingtei Sorkar ki berangsa kongreng hapo Ri-Bhoi. Kita ki Jingtei ki kentup ya ke Polytechnic bat ke Industrial Training Institute ITI ha ke raj nongkra nonglingdo kumjuru ya ke office jong ke umsning sin adi blok ke ba ke Jingtei kadang ya chat ha umsning. Ya kini ke estimate committee lalam khmat do ba middle bonds aim MLA ke nongpo ubalong ru chairman ha ke jingidon lang ki dekot jeng ke committee ki ba kentup yo ba Charles Marngar MLA ke Mauti uba Wailat Miki Shilla MLA ke Jawai uba Adelbert Nongrum MLA ke North Shillong u Remington G Momin MLA ke Rambrai Jerngam bat u Dr Celestin Lingdo MLA ke Umsning rengkat ki he officer ke Sorkar bat kinong lam shnong. Hakani kesengi kini ke komiti ke lalej ban Jurip shwa ya ke ITI ke ban ai Jingtei ha Southly ki trade berkentup ya ke electrician, fitter, mechanic diesel bat welder. Both ke jingnet Jurip ya ke Polytechnic ke ban ai Jingtei ha ki course diploma in interior design bat beauty, culture and cosmetology. Hakani ke jing Jurip ke kam kelapoi hadu kumba kendai pau persen. Ke komiti ke labetha ikitanak Sorkar badai pej ban penkloy ya ke kam. Kenang bakan long ke jing mentoi bak ke jingger kui ki Samla puli. Also by giving hostel facility to this particular area, sir. And that was already given to the kendai lang kebukan truk yang civil work ke electrical work. Kalau pada ngilahan highway kontraktor tentang social work. Kadir commencement dari Jingtei kalau ngak kendai tarik Meghalaya atau Ri-Bhoi. But the schedule time ban complete ini rekam kalau 12 months. Jingtei kalau ada agak March atau Ri-Bhoi. But handling and taking over process di dalam user department ban Khubor. One kum ke estimate committee jong ke Meghalaya State Assembly ban yuk kejap hang ni po Ri-Bhoi na gabanta ban jungo Ïaki art ki project ki ba tongsan ki ba kum ka estimate committee ni so de ban wan ni ka ban kong aga bai de bat ke ni ka Polytechnic ka badan hang ni apo ka sino ka raj nong khra raj nong ndo ya ka ba ka kam kalaya cha menta ni dap de so kemen ka bakrau bani I ya gejingyat jong ka kam ka physical progress hang ni ka Polytechnic hang ni ka long kumba kendai ko persen ni bat bang ingi scam ba stangkat tu kan ni benai ki kontraktor bade ban trade ban pendep ka kam bat kum ka komiti ni syam ban ilam ni snow comment ni snow tenat bat bang ikit bok ke riang ba ke department kinla ban supervise atau kum ka bade ba bagani ka Polytechnic ya ka badon art league branch kata gade ka 3 years diploma in interior design but sagawi ke 3 years diploma in beauty culture and cosmetology kini di art league branch ke bagani ka Polytechnic kan syakri ya ki Samla ule ki jongi bat bangingit scam ba kajing wan ke jongi hekan kesni kan yarap syukun nang tar pen state ban pen klo ya ka kam bagani ke building kan dep di pos la bantung bat la kan sedang ya ka academic session lagi ni Islam ki ban wan bat kum juru ngilayo ban li jengok menne ya ka ITI ka badon ang ni marjan hang ni ka di keju bal ai sung bahada gerak nong kra barak nong do ya caka bat katu ka di kadang sa ka kam ha bang ha punya keren na ka approach road
nang taka water supply nang taka light jadi barang hak penbiang hang tu komiti ngin budin bangin la ban deploy kini kenang bak ITI kebetulan hang ni kebetulan thuk Ïaki trade kebetulan south li nang bangin la ban penurlong ya kan nang taka jingmentoi jongki kena samla jongka dong katran barang ai kubeli kerpang na kebetulan ki perlok member MLA gibi ki jungi ba waila ba chang ba rilin ba rit edelbot di balai senran lang dum gitu khot ba kene kan kam kan yak be aga komiti kenang bangin la ban yarap nang taka jingmentoi jongko ba bubun balam badai bat kani ke politik ke jing penmang kalong kumbapa kurtam iye kani amam kani ya ke civil work ka ba ka light no ya ki equipment ki jala ambil furniture ki equipment kani la ka jong ke kani ka funding ki yo long ba jong Sorkar pedeng ha ka sedang bat hamenta hadin ba kalayak ke kam ka don ru ka fund ka bala ai long ba jong education department jong ka Khuborjylla ha ka bedi bat ka ITI ka bahang thi ka jing penmang kalong sikrur artulai lak dekah na gabenta ka jing sina ya ka tu ka administrative block na gabenta ki south di trade but ki ngit scam ba kin la ban pendep ha ka por ka babiang na gabenta ka jing mentoi Hadin kini ke komiti ke lalit ban Jurip saya ke office bertemai jong ke umsning sin RT block kabadan hadoli umsning. Ha kini ke jing Jurip ke komiti ya ke office bertemai jong ke umsning sin RT block kalau betha iki officer bat kontraktor badai ban pendep no mardor shwa ubenai no pra namar minta ki pa ba bat wat kinong tre jong ke office video ki shem jing ke jaka ba minta ke bakhap ngya shaba palat bat kumba ke Jingtei ya ketika block kala shimpor shaba palat.